ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ቻፕተር 1 ፓርት 2 law of diminishing marginal utility and what are assumptions of law of diminishing marginal utility and what's the equilibrium of consumer in the case of one commodity, in the case of two commodity are basic point which will be discussing in this video. So if you're new for this channel, don't forget making of copy link, share and subscribe my YouTube channel. So let us to start what is law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility, it is simply a law or the principle that states about when the consumer consumes the same commodity successively or continuously, additional or extra utility which obtained by the consuming of one more additional product is become what? Decrease. So this law is called law of diminishing marginal utility እንለዋል። ምን ማለት ነው? አንድ ኮንሱመር አንድ አይነት ኮሞዲቲ በተመሳሳይ ሰዓት ምንም ታይም ጋፕ ሳይኖረው ደጋግሞ ኮንሱም ቢያደርግ ወይ ብናደርግ ማለት ነው የምናገኘው ተጨማሪ እርካታ የቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ additional or extra satisfaction which obtained by the consuming of one more additional product in marginal utility ነው ማለት ነው። Marginal utility is additional utility due to this reason when we consume the same commodity continuously without any time gap, additional or extra utility which obtained by the consuming of one additional product is become what? Decrease. This law is called law of diminishing marginal utility እንለዋል። Example like ምሳ ሰዓት ላይ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን በየአይነት ብንበላ ተዛዛው ላይ ሳንነሳ በየአይነት ደግሞ አሁን በየአይነት ደግሞ ብንበላ ምናገኘው ተጨማሪ እርካታ ምን ይሆነ ነው የሚሄድ የቀነሰ ይሄዳል። የመጀመሪያው ሞር ሳቲስፋይ ያደርጋል፣ ሁለተኛው የቀነሰ ይሄዳል፣ ሶስተኛው የቀነሰ ይሄዳል፣ አራተኛው ማርጂናል ዩቲሊቲ ቶታል ዩቲሊቲ ማክሲመም ሲሆን ማርጂናል ዩቲሊቲ 0 እስከሚሆን ድረስ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። Due to this reason this law is called law of diminishing marginal utility. So under this law of diminishing marginal utility there are different assumptions. So the first assumption is consumers are assumed to be rational. What does mean rational? Consumers are assumed to be rational ናቸው ሲባል ምን ማለት ነው? The main objective or the goal of the consumer is assumed to be maximizing of utility or maximizing of satisfaction ከሆነ ማለት ነው። Then the second one, consumer should be consume the same or identical or homogeneous product. Don't miss point. ኮንሱመሩ ኮንሱም ያደረገው ተመሳሳይ ኮሞዲቲ ወይ ደግሞ አይደንቲካል ኮሞዲቲ ከሆነ ነው law of diminishing marginal utility ሊሰራ የሚችለው ማለት ነው። Then ኮንሱመሮች ኮንሱም ያደረጉት ኮሞዲቲ in terms of size, in terms of design, in terms of package, in terms of color, in terms of quality ተመሳሳይ መሆን አለበት። Due to this reason commodity to be consumed should have what? Similar in terms of quality, color, design. Then no time gap, ምንም ታይም ጋፕ መኖር የለበትም። ይሄ የሚሰራው law of diminishing marginal utility ሊሰራ የሚችለው ምንም ታይም ጋፕ ከሌለው፣ ታይም ጋፕ ካለው ላይክ 4 ሰዓት ላይ በየአይነት በልተን 12 ሰዓት ላይ በየአይነት ብንበላ marginal utility which obtained by the consumer ጋር የምናገኘው ነገር አይቀንስም። ስለዚህ ታይም ጋፕ መኖር የለበትም ማለት። ታይም ጋፕ ከሌለው ነው law of diminishing marginal utility የሚሰራው ማለት። Then consumer taste and preference are assumed to be unchanged and the price of the commodity is given and constant. Income of commodity is also given and constant. So these are assumptions which will be fulfilled to work what? Law of diminishing marginal utility ማለት። Then other is equilibrium of consumer. The term equilibrium means it is the point where the two things are equal. That point is called equilibrium. Equilibrium ማለት ኮንሴፕቱ ምን ማለት ነው? ሁለት ነገሮች እኩል የሚሆኑበት ፖይንት ኢኩሊብሪየም ፖይንት እንለዋለን። ሁለት ነገሮች እኩል የሚሆኑበት ፖይንት ኢኩሊብሪየም ፖይንት እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ኮንሱመር ውስጥ ኢኩሊብሪየም ስናወራ ሁለት ኬዞች ይኖራሉ። The first case is if the consumer assumed to be consume only one commodity X. If the consumer consumes only one commodity X, therefore this consumer is on equilibrium if price of X and marginal utility of X are what? Equal. And if marginal utility of X and the price of X are equal, that time we can say that consumer is what? On equilibrium ሊሆን ይችላል ማለት። ምን ማለት ነው? አንድ ኮንሱመር ያደረገው አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ከሆነ ይሄ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ላይ ሊሆን የሚችለው marginal utility of X እና price of X እኩል ሲሆኑ ነው ማለት። marginal utility of X and price of X እኩል ሲሆኑ ምን ማለት ነው? ሚኒንግ marginal utility of X and price of X እኩል ሲሆኑ ነው ሲባል ኤክስን ለመብላት የምናወጣው ወጪ ወይ ኤክስን ለመብላት የከፈልነው ክፍያና ኤክስን በልተን የምናገኘው ተጨማሪ እርካታ እኩል ከሆኑ ነው። So that time can say that consumer is on equilibrium. ግን ሶስት ነገሮች ሀፕን ሊያደርጉ ይችላሉ። The first one is marginal utility of X ከprice of X ሊበልጥ ይችላል። marginal utility of X ከprice of X ሊያንስ ይችላል። ሁለቱም እኩል ሊሆኑ ይችላል። Therefore if marginal utility of X greater than price of X ከሆነ consumer should be consumer of good X ማለት። Consumer should be consume
more of good x. If marginal utility of x less than price of x, consumer should be consumed less amount of good x ማለት ስለዚህ የምናገኘው እርካታ ከምንከፍለው ክፍያ የሚበልጥ ከሆነ ኮንሱመር በጣም ብዙ good x መብላት አለበት ይላል ኢኮኖሚክስ then marginal utility of x less than price of x ከሆነ ከምንከፍለው ክፍያ ይልቅ ምንድነው ከምናገኘው ተጨማሪ እርካታ ይልቅ የምንከፍለው ክፍያ x ለማብላት የምንከፍለው ክፍያ የሚበልጥ ከሆነ consumer should be consumed less of what good x ማለት ነው So these are basic points to in the case of one commodity. Then when we proceed the case of two commodity, in the case of two commodity, if assumed to be consumer consume two or more than two commodity, consumer is also on equilibrium. On equilibrium. The first one is marginal utility of x, price of x must be equal to marginal utility of y, price of y must be equal to marginal utility of z, price of z must be equal to marginal utility of n, price of n equal መሆን አለበት. Then price of x times quantity of x plus price of y times quantity of y plus price of z times quantity of z must up to price of n times quantity of n must be equal to income of consumer. Income of consumer እኩል ሲሆን ወይ ባጀት እኩል ሲሆን ነው ኮንሱመሩ ኢኩሊብሪየም ሊሆን የሚችለው then utility maximize የሚሆነው ማለት utility maximize የሚሆነው so these are two conditions that must be satisfied in the case of two or more than two commodities እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖች satisfy ካላደረገ ወይ ካላደረጉ ማለት ነው consumer cannot be on equilibrium then utility of the consumer is not maximized so to say utility is maximized and consumer is on equilibrium those two conditions must be what satisfied እነዚህ ሁለት ነገሮች satisfy ማድረግ አለበት ማለት ነው so by considering this let us see one mathematical example Saron has 7 birr to spend on two goods banana and bread the unit price of banana is 1 birr and unit price of bread is what 4 birr then the total utility she obtained from the consumption of each goods are given below we have total utility here total utility total quantity of banana 0 and 2 3 4 5 6 ነው ማለት ነው total utility of banana if you consumer consume ምንም ካልበለ ምንም satisfaction አያገኝም ማለት ነው then አንድን consume ካረጋ 6 ያገኛል ማለት ነው ሁለትን consume ካረጋ 11 ያገኛል ሶስት consume ካረጋ 14 ያገኛል ማለት ነው ይሄ total utility of what banana ነው ማለት ነው then total utility of what bread ደግሞ እዚህ ተሰጥቶናል ምንድነው quantity of bread እዚህ ተሰጥቶናል total utility of bread እዚህ ተሰጥቶናል ማለት then to calculate how many commodities Saron can purchase or consume in order to maximize her utility ይሄን calculate ለማድረግ ምን calculate ማድረግ አለብን marginal utility እንዴት ነው calculate የምናደርገው total utility changing total utility divided by changing q ነው የምናደርገው ማለት ነው አሁን እቺኛው ኮለመን calculate ማድረግ አንችልም ለምንድን ነው ማንችላት ከዚህ በፊት የነበረችው ቁጥር ስለማናቃት የመጀመሪያው ኮለመን ሁሉ ጊዜ ሃይፈን አድርገን ነው የምናልፈው ማለት ሃይፈን አድርገን እናልፋታለን ከዛችኛው ሃይፈን አድርገን ካለፈ በኋላ ከ0 ወደ 6 ነው ነው ቼንጅ ስንሰራ ቼንጅ ፋይናል ማይነስ ኢኒሺያል አይደለ ፋይናል ማይነስ ኢኒሺያል ስለዛ 6 ማይነስ 0 ሲካፈል 1 ማይነስ 0 አደረጋው 6 ማይነስ 0 ኦቨር 1 ማይነስ 0 ስናደርግ 6 አገኛል ማለት ነው then 11 ማይነስ 6 ሲካፈል 1 5 እናገኛለን 14 ማይነስ 11 ሲካፈል 1 6 3 እናገኛለን እንደዚህ ያረክ ሲሄድ 2 0 ማይነስ 2 ይሆን ይሄዳል I said before ተጨማሪ ኮሙኒቲ ኮንሱም ያረክ ስትሄድ የምታገኘው ተጨማሪ እርካታ ምን ይሆን ይሄዳል ይለና የቀነሰ ይሄዳል ከዛ price of banana ተሰጥቶናል price of banana ዋን ነው ከዛ marginal utility of x አከፍለው ለአንድ አከፍለው 6 ለአንድ አከፍለው 5 3 ለአንድ 3 2 ለአንድ 2 0 ለአንድ 0 -2 ለአንድ -2 አገኘን አሁን ባናናን ከጨረስ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ bread quantity ተሰጥቶናል then we have total utility of bread we must calculate marginal utility of bread so how to calculate marginal utility of bread changing total utility of bread changing quantity of bread አድርገን marginal utility of bread calculate እናደርገዋለን ማለት ነው therefore to calculate this you must be 0 ወደ 12 እንሄደው ከዛ ከ1 ወደ 1 እንሄደው የመጀመሪያውን calculate ማድረግ አንችልም አሁንም ሃይፈን አድርገን የምናልፈው ማለት ነው ከዛ total utility ከ0 ወደ 12 እንሄደው 12 0 ሲከፈል ለ1 ሳረጋው 12 አገኛለሁ ከዛ ከ12 ወደ 20 እንሄደው 20 12 ሲከፈል ለ1 8 አገኛለሁ ከ20 ወደ 26 እንሄደው 26 20 ሲከፈል ለ1 6 አገኛለሁ ከ26 ወደ 29 እንሄደው 29 26 ሲከፈል ለ1 ስናረጋው 6 እናገኛለን 31 29 ሲከፈል ለ1 ስናረጋው 2 እናገኛለን 32 31 ሲከፈል ለ1 ስናረጋው 1 እናገኛለን then we have the price of bread also price of bread 4 ተሰጥቷል 12ን ለ4 አከፍላለሁ 3 አገኛለሁ 8 ለ4 2 6 ለ2 1.5 0.75 0.5 0.2 5 እናገኛለን ከዛ ይሄን ካገኘን በኋላ ሁለቱ ኮንዲሽኖች ሳትስፋይ የሚያደርግበት ፖይንት ነው meaning marginal utility of
banana, price of banana must be equal to marginal utility of bread, price of bread እኩል መሆን አለበት። ከዛ price of banana times quantity of banana plus price of what bread times quantity of bread ማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ኢንካም ኦፍ ኮንሱመር ስንት ነው? አሁን 7 ብር ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን እኩል የሆነበት ፖይንት እንፈልጋለን። ከዚህና ከዚህኛው እኩል የሆነበት ፖይንት፣ ከዚህኛው እኩል የሆነ ፖይንት 3 አለ፣ እዚህ ጋርም 3 አለ። ተመሳሳይ ኮለመን ላይ ሊሆን ይችላል። 3ን የሰጠኝ አውትፑት 3 ነው ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ደግሞ 3ን የሰጠኝ አውትፑት ወይ ኳንቲቲ 2 ነው ማለት ነው። ዜርፎር 3 ታይምስ 1 3 ይሆናል ፕላስ 1 ታይምስ 4 ይሆናል 3 ፕላስ 4 7 እኩል ነው ማለት ነው። ዜርፎር ይሄ ኮንሱመር ስንት ባናና እና ስንት ብሬድ ይባላል ወይ ኮንሱመር ያደርጋል ማለት ነው? 3 ብሬድ ባናና እና 1 ብሬድ ኮንሱመር ያደርጋል። እንዴት አገኘ ነው? በዚህ መልኩ እናገኘ 3 ይሰጠናል። 3 የሰጠኝ አንድ አውትፑት ነው። 3 ታይምስ 1 3 ይሰጠናል ፕላስ ዜን 1 ታይምስ 4 7 እኩል ነው ማለት ነው። ዲቱ ሪዝን ሳሮን ካን ኮንሱም ዋት can consume 3 units of banana and 1 unit of bread. Therefore, what is total utility of Saron? How is the total utility of Saron? To calculate total utility of Saron, you must be calculate what? By adding total utility. Since bread ትበላለች ብለናል። 3 ባናና ትበላለች ብለናል። 3 ባናና እና 1 ብሬድ ነው የምትበላው። 3 ባናና ከበላች ስንት ነው ቶታል ዩቲሊቲ? 14 ነው። አንድ ነው የምትበላው፣ አንድ ኮንሱም ታደርጋለች ብላና ወይ ትገዛለች ብላና አንድ ከበላች ስንት ታገኛለች? 12። ስለዚህ 14 + 12 ስንት ሆነ ማለት ነው? ቶታል ዩቲሊቲ ኦፍ ኮንሱመር ይሆናል ማለት ነው። therefore the total utility of the consumer or the Saron is become 40 + 12 26 ይሆናል ማለት ነው። so this is mathematical example how to calculate utility maximizing level of what consumers. Okay, consumers. So how to calculate and add total utility of the consumers. Then next is limitation of cardinal utility approach. አሁን እስካሁን ያወራን ያለ ነው cardinal utility approach ነው። that means utility is possible to measure in terms of number የሚለውን ኮንሴፕት ተጠቅመን የሰራን ያለ ነው ማለት ነው። then ሊሚቴሽኖቹ ምንድን ናቸው? cardinal utility ሊሚቴሽን ምን አለው? The first limitation is assuming of what utility is possible to measure in terms of what absolute number or objectively utility measure ማድረግ እንችላለን ማለታቸው አንዱ ሊሚቴሽን። ሁለተኛው constant marginal utility of money ማለታቸው so constant marginal utility of money የሚል assumption unrealistic assumption ነው ማለት the assumption of the constant marginal utility of money is unrealistic assumption. This is reason these are two main limitations of what cardinal utility approach ማለት ነው cardinal utility approach. So this is all about for today's lesson. If you have any question, any suggestion, any comment, please put your question in comment section. I will answer it. Then in next video we will see ordinal utility theory, what are assumptions of ordinal utility theory, and what the indifference curve, indifference map, and budget lines are basic points which we'll be discussing in the next video. So don't forget again making of what subscribe my YouTube channel. So enough for today.